siasa ni gwatite mwanki mathikone nterete lare Gembe North bakiaria atongeria mwanya ni bameneretie gavana Kawira Mwangaza ni untuba kwathura munini wawe Mutumethinkia bakiuga no mwanka mutumaewe gitio mutetheria wa Mutumethinkia na wakiaria ugite ni bathinitwe bunene thirikari ya Kawira ni untukinya nengi ubisine na mwankira na ndate kumenya kwethera kabuti kana ari ngugine akari ni bori tue kurekana na siasa chemira ni untu CS methekali ntore thirikari ne na kuthingatira kimera giki na wakiaria CS Lintore no rita atongeria Meru kweba siasa na kwambararia ngwataniro kenda Meru itana mbere. Nicholas Chabari no inachotariria. Those are the warnings zile ambao Mungu kiriri kiathokia mathiko makuringiria Ntongai Ntomucheke ura wetirwe ni mwathani ari wake moji tariki 22 cha mweri 18 atari na thina anoiriko na antu baingi baibumiria kuthina mbere na gukungwira uturo bwake bwega. Tumekusanyika hapa tukiwa members of the family or clan members. Tumekusanyika hapa tukiwa the clergy. Tumekusanyika tukiwa hapa church members. Hata kama ameenda Wanantongai, mimi mwenyewe niliweza kumjua wakati nilikuwa nazunguka kila mahali wakati wa campaign. Niliweza kupatana naye na in fact alikuwa amenitakia mema. Poleni. As a community, we have lost a mentor. We have lost a leader. Even as a church, we have lost a pillar. Kiathonio iki gikujiritwe ni atongeria mwanya bari okinya minister wa mantu megi urimi Twemithika ari Ntore kira kigarukire na gutwika antu ba Meru muno nterino cia Gembe iba kwenda kumenya abura mantu makari county ya Meru na munini wa gavana atwe Isaac Mutuma Antoethinkia akurugama kirengoni atamburukia mantu oburu mantu ya tegariboya community ya Gembe turirwa baatwe kwithira twi thirikari na ya county katutethetwe isawasawa ate nonto imutuma wekuo ndiyo kwa mutuma ari thirikari na ya county government ya Meru imutuma otetherwe ingwenda ndikirwe ingwemba ndekilo ikanaga ndi muwakilishi wenu nara kurera ya umirembe eweshima ne kurera ya umire Nyambene eweshima na MCAs beto baraba umetembe na Nyambene batiania nembe batetulia marukenda bae wa maendeleo batetulia wananchi ni akiyoko wa maendeleo bwana Linturi into togetia katoka ndimandi toteromba totea indene Meru kabira bieko bieto tesa wasawa oni nte obwa no kuwa nde obwa mutumare obwa bureko for your information babwe bomba kwethera bokethwa na cia sura ebo kuona iyo indene oni ngoe mbere randa turenerwe ni askari ntureni askari mbere ndatureno askari ndasoka ndatureno minister wa kanisa ya Methodist nende oke yako vanike buao kuona ovyo mkoro yomi yeia mambo ya Ntunene tunafanya mosmos buko na manduto kabati na kaende ni sawa tuyo wao Ntwethinkia kiromba minister wa mantu megie urimi Twemithika Ntore na tweke kwa kuwatithania akaunti ya Meru Mithika Ntore na ugite akagwatithania wobu. Ombi letu ni ya kwamba that Meru needs leaders to reconcile our dingy and our governor. We mukuru mwene Meru iyi ngaiya wokere tyokethira wikaranthi na president wetu ni weri izore antu banyambene ni weri izore Meru ni weri izore Embe babo kareke Embe ikara yake kumenwa batwi tutina manto mengi ya tuare akasakasa na ara assembly waziri na ira atwita arege aturiture ke awana atware kabu waziri no tu au no tu siomeritie ndi we baba tu yo baba Embe yo baba Meru yo baba wa Kenya yo uchina atwita tunkibwa na nombue kinya oni ati
kura cia ringo cia thiranto bawatanira beta bawatene bakaringirwo kura baeta bakaritangwi meakera baerwe wananchi uti withera eti onge nafasi kabuithera buringiri kura bwebwinde madharau ya uru au yareta bukuona ndetetele sawa na inyao ni onda uire kabanga kwa ando tulinye tomurume maru kou non tito kwenda ngweta yen bere nambi beni kanya uni gacho anga bana ringi twali noe tabuta ngeta twali de moria where the problem is tuone non tu kinyantu bongwa iba kuchuria ne atakukara non tumtekuona kuina sababu ya mikuyanio otiema kinya Biblia otiema kosa ya tumba kurekerwa ndene dunia ametegeria ninga kofianan kenya branka umba andare moa kinya yumbe bange peto ponzi kacho atongeria bameru bonde tukarendi bare moa kacho nya baba idirikari nera national tukarete twinde bare moa kacho karenge ke president de more mando ya uya wita yakari deba enegete Okiathonio giki mantu makonenie na urimi ibomira na kinya biashara yake ibethire na mbere na kwarirwa bonene. President naturakia amna umira ibo kubangamira. I want to appeal. I was talking to mheshimiwa wenu Daitumu John Paul na Keili tumwera abange antuba betu into cooperatives to the three organized groups minya tugeakwatana ugetha antube nu baba ni mamira antu aba kwari bantu amira ni antube ni antuba mira bongwa waziri omira I mitekadentore totete keria kuruma na tumemene kenda twarie mantu amira waziri eyokari antu babetu nthe tuungane pamoja wena waziri okuo cooperatives tothithie cooperative twarerie mira yetu twiaroneto na mwaneto mtu arewe impara akachumbura antu bage kana talinchete antu bage na ikamate wengwa muntu mberetia mtu umwe mirani ya sisi kila mtu ambaye yuko hapa wale wa Komeru kwa sababu inasaidia kila mtu kwa njia hii ama ile nyingine mkumianara tete changes ya serikali ya hizi afa na nakwendete marekebisho yanaka umbo tutelia na pia serikali yetu tukufu inashughulika hiyo regulations ya kungai ndimando amira indaikirie mbunge tarehe 17 April na tutayanya kana kubanga ngwe na matisho na anto kuruma na TV na baraba kuruma TV ni ambo titinyo bibari otikyo ne akora na akora batitisha medeka loko me aunte tisawa mira demi Andres no to bwanto beto que de ibo asingeweza de Andres mando amira no to ayama mira fama ende to achoro na oito amwambo oito amubesi ku akaona utumwa nara no to na kuringa kerere mwambia sawa Kwero Juma Kumege Benoth Petan Class Chabari